Tala Fou o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. E whaita wawhela whai o vaenga o fita le puipuinga Ausetalia o le asifi atu mai Ausetalia I sauteanga I Ausetalia I mātu o no se ngā yoinga e wha mua le whai o lātou tole ninga I le itulangi. O le ngā yoinga le pe o na wha lauroi le so le whai ngā malo o iei nei o se ngā yoinga o pito esele o whai e le sidia ma le se furutusanga ma li putia mai le Sydney Morning Herald. Pe ama le valu se rau fita o le asifi atu mai Adelaide I Darwin, Townsville ma Brisbane au le io o le lua awhirus fururima. Pe mai e iei le vai ngā awa le amir a wha mautu fo I Adelaide e a ngai le lātou au nanga ia upe ngā lua luma mao e au fia ilo keti e fausia mai I Amerika. Ua maua leo le sidia ma le valu se fulu o whana ma le se fulu wafe o pulu whana I sa lātou o so whainga I e umia whana ma ieiso o tanga I kengi te pasika ma isi sori ngā tūla whono fuafuaina le nei. Leo se whainga lea leo sa whaia e amata mai sau teo ni sa walese a ngai le tui mātū ma le lautele o sini ma le Hunter Region ma whaasoro atua I le tui sau te sifo. O lo ngāru rue whatasei ma le New South Wales Firearms Registry o le State Crime Command's Raptor Squad ma le State Intelligence Unit o whaia whapitoa e AVC ai la I sene o a upenga ai rātou e whamaunia I eiso o tanga I kengi te pasika. Pai lue reo le suesuenga lava ia e AVC ma iei whana whasol tū rā whono ma la I sene sa le tatau na tuuina e whatanga ai I a upenga. Ua fola le company insure le pupa le isi fitus for 5 miliona o tupe whaasiri me le vaenga o le cost of living support le COVID se furu mareiva. O le ato e whafo I atu I ana paanga e anga waa I le cashback payments se vaenga le pe ona ta ua mai le teime le wha mai COVID. O le masino uni na tu inai le company le tolu sa larus furu miliona o peimeni nei I a lātou paanga peimeni mo I lātou sa umia polisi po policies I le company e amata mai le fast food fitu tala e mauanga I le tolu sa lau fast food wha e fuafua lava I a lātou polisi. E toa tere ua fuafua e maua peimeni ia e le io o le kirisimasi ma amata tuai le masino Novema. Pa mai le sui o le pupa o lo wha moe ia vere to e maua ato ia peimeni ia I lātou e anga waa ma wala le afsoson ia I nisi tupe wha aru I le vaitau o aso fia awa o le aru sa o lava peimeni nei tu stupe sui o ro iei insure po policies I le company. E se fulu le rei potu moe o se fale le tui matu I se sifo sini e fōringa ua whaaleanga ina umai le afi e tatonuina na amata ono o se wila na emo. E se fulu tasi ta avale fui mu, ma le sidia, ma le fitu se fulu tine mu, na anga iatu mo le tapeina o le afi Glenori I le Hills District. O le afi na sa sawane, po o le afo le fitu I le po na po, ma o le fale o se ainga li potiena matua I whaaleanga ina umalawa I le afi. E to fitu le au whai o le ainga e au maui le anō fuanga le I se tasi nā whaina. E umi se taimi o tau tapere fui mu le afi, ia ma o le lātou whaamtalanga e whapea sai uina wha o ngā, nisi tūlanga le au whai ngā ruenga e tau whiaini ngā ruenga I tutono le whale, wa lava le puipuinga o le sango le mū, o lo sue nei le mafuanga o le nei afi. Ma le tala mulimuli o lo fia Phil Gold, e ngarue au tawhareri I whaia onga o Ivan Cleary, pe a whaia I o ina le fuafuanga Brad Fiddler, e toe awe nei o ia le State of Origin mo le tausanga fōu. O li potia le 9 Sports na tala noa Fiddler ia Gold, e whaatau se awa noa whaafau tua, au tau mu whaia I whaamauti noa e tu inatu, e le New South Wales NRL, ia te ia se isi kon karate. O le asona nafi sa whaatari ai se whaaiunga ne mata upua Fiddler, malona teimi le Origin, au lea la ua toe tu I tua a o whaatari ai, le sira le Blues I le fuafuanga le lātou whaia onga. Pai mai Phil, e le o iai se mata upu I le lava ma Cleary, ma e le iai lava I le amatanga, e peo na ia whaamatalai I le au whaasalalau, ma o le ale ai se tūlanga wha le tonu o le ngārulu ai whaatasi. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia I nei fu yaso.